Secretary District Legal Services Scholarship CGM Nibok Kasima Somplongira Deke Shwanin Huaya District Legal Services Authority Scholarship District 1 District Jail Scholarship Mental Health Care and website Urban Development and Poverty Elevation Department UDNP Huaya Day annual Chuan Veng Lai Bazar Chunga ni Som Pathumachang ni Som Panga March Sang ni Som ni Palithin Khan Day annual Festival and Bang Sampai District Kumsam ni Pangatin Manpui tu Chief Minister Pural Dong Chuan Changthar Thazok Din Tura Ti Mak Mon Masa Chu Zirna Cha Nei Ani Thule Ati Thotin Turin Sarkarin Ruakman na Aduan Mek Thu Soi CZS Cable Sung Kwa Te Kar Top Chibai Ule Noya Banal Ruat Pui Kania Sanchin Thar Kim Changin Ngai Thang New Leaf Ben Scholarship te chuan Min Khan District Hospital Blood Bank ka mamotu te tan thisen an peya thisen petu te mi pa paruk le mechia pakhat ni in blood bank ka an kalchila thoktu den thisen hi an lo lak sakani Mizoram Sarkar chuan MCS officer chen khat omna asik soya hengzinga hian scholarship SDC Gilbert dal thimpui chu amo phurna pa ngai ba ka diudo mo latel tura ti ani diudo mo phurna chel tur Christina Lal Manzwali chu apos pa ngai election officer le SDO sadar mo alachel chhun zom thung dona scholarship diudo thar hian office alwa chan to bok ani Secretary District Legal Services Authority Scholarship CJM Nibok Kasima Somtluangira Teke Shwanin Huaya District Legal Services Authority Scholarship District 1 District Jail Scholarship Mental Health Care and website Hehuna hian District Hospital la Thokmek Psychiatric Social Worker ngai omi kheng lot le Psychiatric Nurse darin omi te resource person atana manania anni ne na chang hian ril ru hrisel nei poimo zia le ril ru lama hrisel na chunat na chikhat enkol dam thei ani dan te ngai thla kani a zel tang zinga ril ru lama har sana tokmek ta chutuma beidong mai lo tura fuina thu thatak ta ngai thla kani Ani hian program pa ngai an man zo hian district jail chunga jail tang mek ril ru lama har sana tok mek tan mun hnia private counseling session manania jail tang mek chung kwa le mimal thila wanga ril ru lama har sana le dam lo nei tam tak ten he hun hi an ngai hlu in hlok thla kan ti lea taksa ril ru le tharau lam nun thengin an mania be se na tharan nei le pha ani Zel tang mi som ni pangaten he huna hian counseling class hi ankal bokani Urban Development and Poverty Elevation Department UDNP Nuaya Day annual chuan Veng Lai Bazar chunga ni som pathumachang ni som panga March sang ni som mi pali thleng khan Day annual festival an manga he huna hian self help group somthum pakhat skill training Nuaya baking zir chuak pakhat le SEP loan la pakhat an vain mi somthum pathum install an nei thei ani Until zotlang pui te hi self-help group ten an mani thil siam chua eitur intur tarmoi bek pangpar infiam na le si sang dang te ani he festival at thu te hi an in shal thatlang puya a shal tha pathum than chua ni in atop ni som panga ni Min Khan loman sem ni in thamwan na self-help group project veng scholarship ten pakhat na loman la in cheng sing thum sang khat zasari som nga man an shal ani Atop ni hian lucky ticket vor ni in he festival hi a hlo thling hle boka annual Nuaya beneficiaries donate pon until siam chua le thorim nara phochwana hun an nei cholom omanti in kumtin day annual festival chu omzel thai se ti an be sei thuan soi Nimin Khan champhai chuan district an ni kumsom ni panga na chu DC office complex keifang tlanga an loma hun man pui tu Chief Minister Pural Dong chuan Changthar Thazok Din Tura ti mak mo masa cho zirna tha nei ani thule ati hlotling turin sarkarin ruam man na aduan mek thu soi Champhai district ta na kong sang ma son tho tura ruam man na omte Chief Minister chuan soya he district ta na sumda te soibok Ratla te lo tuam hlom chu anti turani thule thamwang takin a chul chen Mizoram anom thei tur thu soya Mizoram ramral muang ni na chu nget taka von himzel an tum tlat thu soin tun hnaya centralin ramri hung an tum na po an pom thei lo thule free movement regime thlenga pom har sa thu Prime Minister Narendra Modi ba ka sarkar lai pui hau tu dang te po asoi pui to thu asoi
Champhai le na la na grab ching tu te le wan siam tu chung ko tam tak te azon na chu sarkar chuan a thla thlam don lo tia soya Indo Myanmar border trade mumal taka kalpui tura malak an tum thu te ruihlo do na konga mathar lak an tum dan te asoi Sarkarin hand holding policy kalpuinan budget cheng vaibel chhazani ada thu le he policy kalphung tur te asoi bok Silver Jubilee lom na hun hi pu James Sarin chana DC in akai shwaya Champhai district MLA puti BC lal ven chunga puh ginzalala puram than moya le Lieutenant Colonel Clement dalming thanga ten hun an man pui bokani Home Minister Puke Sabdang chuan Lunglei Municipal Area chunga Home Department noi establishment shang atlo Shangchal Kona Police Outpost NH54 siama wanga chiatak munma le Police Outpost atana mimal in lua tur biak fel to atlo masabera ti chuan second battalion MAP luang mo lunglei tlo le in second MAP commandant office kota martar ta share na lungphuna martar ta zana pangpar ada ngal ama anlo lom na pualin khom toya thu soin Home Minister chuan police te chu kong tin renga kan ma the te in nia kan sia tangin sarkar sang kan lo shon to a sarkar ma sa ten thei to pin ram siam na anlo thok to thina ama ero chu engki ma hian in siam that ngai vek kan nia thei top chu alo thok to te an su nu chuin engtin nge a thazo ka kan tho ang ti in ram ven him na te civil na te development na te ti tur mitinin kan nei vek ani atia kalphung thar mi pui sarkar ti in sarkar lo piang thar chuan aw la asiam ni a soin sarkar kal to te an sit om tin ani lovin kalphung thar zel din chu mishing te kalphung tur le om dan tur ani a chunga chuan civil department sang te a in sepai te chu ma shwai tu turan ni thu soin chu wangin second battalion MAP te chu fitness le discipline te battalion dang te enton tlak le ma shwai tu ni turan abei sein asom bok ani atia second battalion MAP siam that le thom that ngai lai te kan soi ho zeranga thei top kan lo chwa don ani ati minister chuan police station le battalion sang te outpost te po to nual to thua soya kan police te atang hian siam that na hi azuam omin achak omani ti hi atakin ka hmu ani atia chutianga chuan second battalion MAP te po ma shwai tu ni tura lawin ring turin ka bei sei chu ni atibok Commandant second battalion MAP Francis Lanun Tluang Aralte chuan report toy pe in second battalion MAP hi nisari October sangkhat zakwa somriat pasari adin ni in tunalwang mola an omna hian kum sangkhat zakwa somriat pakwa achang khat an omtana commandant puitling som pakhatin an lo omto ani district Pathum Lunglei na thia le selchip district te an covera Mizoram Pumpui area za somni pariat vel an cover ani sanction strength zaria somni pasari ani lain tuna hian mi zanga somni pariat an omek thuatar langbok hemi zoa hian minister hian district zel to le in zel din mun ne thom that ngai lai anin male enclosure le female enclosure te po afang kwal bokani tundin huna district zel lunglei capacity hi mi pa som ko pakwa le mai chia so mani lain mi pa za som thum pakhat le mai chia som mi paruk tang mek an oma January sang ni som ni pali atanga average population hi za som nga pasari ani ya hi April sang ni som mi pathum nuwa aniam ber lai ani Home Minister hian LMC munma tur tlo bokin chumi nuwa DIG SR office atlo a pusil than moya IPS DIG SR chuan mamo le tul dangte minister hena hian alo thlen ani Superintendent of Police Aizol SP office to bokin SP Purahul Awal IPS chuan DEF Lunglei district din munle an achievement te an mala na sang le an ma chhop te minister hi lo shilin DEF Lunglein an mamo sang te minister ne na hian alo thlen ve bokani minister hian zule jacksman na konga thokcha district special branch DSB mi le sa mi panga te ne na choi moina citation le tangka file man ahlan lombok ani Home Minister in Home Department nuaya establishment sang atlona hian puti dal hlimpuya Lunglei West BL2 MLA Pularam liana papuya Lunglei South BL2 MLA LMC chairman le LMC councillor te DIG DC SP le head of office te MJA te le ZPM party shwai tu chen khatin an choi o mani
Zorem moya kum som hi pariat new howlong chuan nimin khana fapa kum khat mi chu an in atanga ru chhuaka ramatan chiat puya wangin hnathel police ten nimin vek khanan man Zorem moya hi afa nei na nu nen hian anin nei lo awangin in shanga an chenga nimin chanu dar khat le min som panga vel khan afapa hi an chen in a fanei na te in atanga ru chhuakin bol pui viram chung tel pui luinhnar lama atan chiat pui ani midangin hnai an tum chuan gelatin a ken lai ti puwa avo thina mase anuwa gelatin hilak sakin man ania police ten thubuai an siam sak bok ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chhuwa thei ani a clear tu zong zong te in zawai in mang tha vek bule